nyina. Jesus. When I was sponsored Katachela worship. Ye peja won nyina de wo ma urade. Yes, Lord. Ye peja won de wo ma urade. Yes, Lord. Mo ho de nge kase ma wo. Amen. Mabutumi ne kase ma wo. Amen. Urade sia won aduma so. Amen. Urade dum na bro wo. Jesus. Ma won ho de. Amen. Enkwan wodin wom. Amen. No matimi a support and make media ya kase. Yes, Lord. Afei King's Metal and Fabrications work. Me peja wo de wo sa urade nsa. Urade ntwe aboafo ma wo. Urade ntwe customers ma wo. Yes, Lord. Ewe Yesu Kristo tini no. Amen. Ejapata house ye peja adwuma di sa urade nsa. Urade sira adwuma yi so. Urade adwuma yi kase ya. Ewe Jesus Christ tini no. Vicky Boutique. Ye peja adwuma ni sa urade nsa. Urade emfa ni nsanto adwuma yi so. Urade emfa ni sira basanto adwuma yi so. Urade mu adwuma na nya kase we Yesu tini no. Jomas Heaven International School. Jomas Heaven International School. Ye pejamo somo de mesa urade nsa. Urade ma mu school ninja kase wa Ghana. Urade ma doctors, president, empiem free school yimo. Ewe Yesu Kristo dinimo. Urade ma asofo, anyamotofo, empiem free school yimo. Jesus. Urade me teachers for ni adwinimo. Omo nyansa ye de kira de. Na omunchira mmofra no mmofra no nyini meye panyiri pa o se ka obi ni nyansa wo musa ma urade yesra urade nyansa de to school yi so urade nyansa nto school yi so urade mu nyansa nto school yi so wo Yesu Kristo diri ma do nti amen Amen. urade ya da wase adom nti amen Wow. Prophet Andrew Zajay. My main for call back up a betanza na me for call no. My main for win number near 059-421-2823. Frenebra Susi na so for Mompire, my main for back up pet. Utimi Burema in Shiranon, me for back up pet 059-421-2823. 059-421-2823. 059-421-2823. Frenebra Susi na so for Mompire and Famana says 0549 6871 00 0549 6871 00. Richmond Family Jomas Haven International School. And when me catch you say me back at one me ono Jomas no wo Oko Jomas Haven International School. Inti baby a wo bia ye found cranny free crash. Ye form free crash edukosi primary. Inti no wo baby de o mana ko school na in fact mu school na aye kama pa dia enwani Jomas Haven International School ye wo school bus so in fact bus na fe papa da sisam kwala ni nyina inti wo nkawe aferi ebu akwa ne behinka komu mu nyina me kamfu Jomas Haven International School na de amamu nano pai ye wo nebehi ISIS Junction udru ISIS Junction na obehu say signboard no bo kama pa eje nano pai Jomas se bra se o ya ban adwuma na in fact wan kasa no wo ye wadwuma bi na wunya ho no fa wo ba ne bra ye be hwe ne de ama kama pa ye teacher for na akyerɛkyerɛ for no mo nyina so mo nimu te o mo kyerɛ mmofra na de atimi se abofra no wo sua de ankasa school na CCTV camera nyina bubɔ mu no eno ani Jomas Haven International School yes awo in fact ye wo ye compound no ye wo de mmofra ni didi agro ni nyina kama ni nyina benya bi wo Jomas Haven International School ye number ni 0245 081 871 0245 081 871 ye Jomas Haven International School aferi nebehi ISIS Junction aferi nebehi ISIS Junction. Octave Music and Clerical Shop asofo ni nyina me kamfo Octave amamo mamu di mujuma bia ye speakers who play speakers e pa dia eno ani Octave Music and Clerical Shop
Your instruments are who do any your drums, your speakers, your huja, your microphones are who do your combo. In fact, mixers, keyboard, guitar, trumpet. I did be a whoop beer for instruments one day and I'll pay a Octave Music and Clerical Shop. A Boka SDA Junction, Cramwood, a Boka Market one. A honey a war. Friend, a day. Who tiamina who pay instruments on your maybe ato say yes drumstick a combo keyboard speakers out the basis was already ma o kasema na just above one free speakers ni nyinemu and one Octave Music and Clerical Shop 0265123523 0265123523 Octave Music and Clerical Shop. Ye be borrow was shodi anymore. Enti baby a wo bia no me pesa wo be bon ho modern na do ho wuro was shodi anymore. E san se Kristo no wote na yeye mu. Enti na no pe ya yeye na wo de be manyame na no pe no. Eno na Kristo so be hwe so de hira wo. Se de osofo Andrew su kan ye no. Se enne ewurade ebeye wo. Aha, so would tie Christo any more sema obey you. Enti Peter tie any more semano, or sans Peter Shabre. And the centurion servant, and on mobile friend soldier nino, obey Christo no catch and say, me nkwala baako, ne watch no pa, enti Christo, Mr. Young Conabon Payamano. Ose Debbie, I feel quite a meme and coffee ho. Major Wonuma Semudi, say would you know Cassan, no Hunya, no Hoba anything. Yes, we turn in or said Debbie. Me who said did you will be that. And to say who did you now can't say Menuma Semuti Betimiama or Colaba, Cono Tono dear. Or servant about Cono Tono dear, and your co uncle Drufian and Watono. And then Opes will be Beji Christo and Numa Semedi, said the Osofo Prophet Andrew Sajay Kana, a Radibeyo ye, a Radibeyo. The original Power Pack woman, my friend of Mama Janet, Power Pack woman, ye Babora was shot the animal, Richmond or Hemfa. Me and Sanquonas ye. Kristo wa maya ni manwase na wa hwe maya adepa ache yen no edanse afari nyankopon wo twedi ampon titi kanso nyankopon no enti na no pe bia wo bia peja won sana kase Kristo meda wase woni wa ye me no dia wodi adom me no mani sododo mana wodi adom me no mani sododo ewurade meda wase bia wano ne da nyame ase ba bia wo bia ka che ne se woda na se wo sori wantimi anka nchen se woda na se wo sori wantimi anka nchen se ne monyam kan din enti na no pe ba bia wo bia sha se se woda nyame ase peja won se wo dwuma mu wo woda mu so betime bu nkotodwo wo humpanani mu no wo sha se wo tontom no wo dem wo sha se wo kamfu ni din demo e chance ye bowra wo sodi enimu be bia wo bia ma won saso bia wano dana se my God what ya crowd afunikita ye wo wasema yeti asese ye umune mmobo na obehune mmobo yene mmobo asuye subi eda wasi Jesus and then so ye nyampopon wa ye adoye foforo bio Osumi mu odasukita ye na wode ye nko ye sheye date na eye ene ye on the night ene due ye aye china ye na so ye ni penyina na enya ne se seta chemada bojem ne moche ti mu afru sane e ya to anopai dia ti ase nyina kase ewrade meta wose Nani a woman in a cast
se owura beta wase eye wo na wa ma me kwa ti ase eni monya mo nka o eni me nya adwe nkura no peye na ye sorry erade na ye nye ne kesi Jesus. Yanto semi da wasia ensado mi waya ensado da wasia ensado mi waya ensada mi da wasia ensado ano pay mi waya So for Mami Janet, Yananasi, Minas! Oh, no, one shall answer your different Bemu. Oh, I know, baby, I won't be a one on the answer. Baby, I will be a one. My God! Argentina, no pay. Argentina, no pay. Minas! I no pay you any human.
Adentina Yana Sinano Pay, Peda Wonsani Yana Sabia Wubia. Shining you money, no, you know. My God! Richmond, yes, and one year, Miami. Yes, and 1 year, Miami. Bonsa 1 year. Richmond, yes, and 1 year, Miami. My God, my God. Masaka Papa Dabado Shakebele Baba. My God. I see Daniel, you did my Christ on no pay. Bonsenkuna dia bofu banu Richmond. Bonsenkuna dia bofu ni banu. Richmond bonsenkuni ye Jesus. My God. Minas. Oh, Roger. Osofuma mijene. Yensoni waduma kumano. Menase. Also for mommy Janet. All right, yeah. Menase. Richmond Baba Fonse Kuno, Bodamre Kunse Kuno, Richmond Bodamre Kudiano, and Senkunia Yabodiano, Richmond Bonia, my Jesus, my God. Oh, the power pack woman, the power pack woman.
Also, Buma, Janet. Oh!
Teche live worship. Eradia yeniye. Minase. My God. Onuna wasuche nyaminina. Enyaminina wasuche obia. Minase. So for mommy Janet the power woman. So for mommy Janet the power woman. Community countries in Yamiabi. And Japan is in Yamiabi. CK was electric in Yamiabi. King George, or Germany was in Yamiabi. Mama Victoria was Germany, was in Yeswayabi. Oh, right there. Oh, so for Mommy Janet. So for Mommy Janet. So for Mommy Janet.
My God! Yes, Lord. Yes, Katalabadabu Shabababa. Hey, Masai Kabadabada. Mahanda Lagadabadaba, Rapanda Labadabu Shakapadabadaba, Ratada Dabadabadabu Shadabadabadaba, Rapabababababababa, Rekapelabadabu Shadabadabadaba, Rapayanda Labadabu Shadabadabadaba, Rapababababu Shadabranda Lagadabadabu, Palibikapanda Labrados Kapelabadaba, Manta Lagado Shadaba, Rapanda Lagada, Papa, Rapadabu Shada Gradaba, Epalibikapa, Rapa, Emanda Lagadaba, Rapadabu Shada Badabadaba, Rapa, Shakapa Dibidibiata Labadaba, Ekapanda Labadabu Shada Badaba, Rapa, Rakata Dadabu Shada Badaba, Rekata Dadaba, Rapada Gadabu Shada Badaba, Rakata Dadabu Shada Badaba, Repedegedebedebe, Rakata Yata Labadaba, Epalakado Shabadabadaba, Ratadadabu Shadabedebedebe, Epalagadabu Shadabadaba, Epaladabrado Skapadabadabadaba, Emantalagadabadabu Shadabadabadabadaba. Yabompai, Obitie, Unsani fire, you feel pains in your right hands. May bumpire the amount. May bumpire the amount. Pain biara, poison biara wonsam. Ya tumi ene we Yesu dinemo. Poison biara betira wonsanim. Ya tumi we Yesu dinemo. Ya tumi we Yesu dinemo. Ene ya di Yesu moja sra wonsane so. Ya di Yesu moja sra wonsane so. Ayare sanya wodia. Ayare sanya wodia. Ayare sanya wodia. Ayare sanya wodia. Ewe Yesu dinemo. Obi nsu tie yai. Uti fa. Awa left no. Ayawo ya. Me bumpire the amount. Me bumpire the amount. Ewe Yesu Kristo dinemo. Ewurade mfa ne nsan to so.
ewo Jesus dinimo awurade mfa ne nsanto so ewo Yesu dinimo utifa eyewo ya enne awia yi ye pai wotie ne fa wodie de ma 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 ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo afei wa wotie ye wa wo ya wodele wa ware ya wodele wa akwanto wonsam aye bisi basa wo Yesu Kristo dinimo ya bia kwan dia ma wo Yesu dinimo ya bia kwan dia ma wo Yesu dinimo ya bia kwan dia ma wo Yesu dinimo onu wo bia kwan tu ba bia kwan ni awurade mia kwan ma wo o pa juma watch application letter e dia koto office bia awurade bia kwan dia ma wo 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 wa usuo awurade de sedi ato so anopai ewo Jesus Christ dinimo wa usu awurade de sedi ato so enne awie yi wo Yesu dinimo awurade adawase se watie yen de ye kan ye de yentumi anka nyina awurade wa ye de amaye enimonyam enkan ayeyi enkan ye pagya katachie FM adwumayefo nyina de won hye wonsa awurade mo ho bambo nya kese mfa ma won ade biara akuti adwuma yi ya dome ewo Yesu dinimo ade bia akutia adwuma yi efa nipa mu kuti adwuma yi ya dome wo Yesu dinimo and awurade ayi ya dome wo Yesu dinimo ya dome wo Yesu dinimo awurade de waka ene be ye adwuma enimonyam nkan ayeyi nkan adom ne nti amen amen. Prophet Andrew J. Yemre ne kopi na mame mfa de we ntwemansa na sofo panyi Aaron aba menua baabi wonim obi ayefre no owusu adu ohema nyamecha e pa cho wayera na ne passport nde ye hu no nti owusu adu ohema nyameche onas ohema nyameche owusu adu omra katachi FM omra no ma megene passport no say made me so amasofu penyin Aaron no aba be show me the lunch time na bro ma ferry community canteen nyame nhira munye na Japata CK for electrical Joma Saving International School Vicky Boutique Rabana Multi-Purpose Master Latif Motors and Spare Parts nyame nhira munye na obisi may God bless mom in fact message no minti kan china so mekan ye pon am de be kire mama same de masoso amasofu penyi Aaron at the lunch time no abrel was day and night holy Lord is our God Almighty nyame nhira wo pa Joma Saving International School manager Gabi nyame nhira wo pa Benny's Canteen me ka se mi chene se nurse ni kokko bi tuwa odidi no osere ose no kre nurse ni na china oba ka chen se on tena se no nti ka techi live worship na nyankopon be hia no ayo kese same de masoso me bompa ye yimpa ye ma o se nsi uye na nsi ubreye adum ninti amen.